Menta ka jan miet kinong kit kam kaseng Voice of the People Party, kahanyo trap Youth Council, kahanyo trap Integrated Territorial Organization, kumju ka Confederation of Riboy People, kilalet ajing kersyan ya kong bindas im, kabasya tangan bandawa penbahano ya kasurok nongpo umden, Sonapur, kabalajat rathai. Kakong bindas kala sya tangan hapalau ka Additional Secretariat, handai layu ajing tip baka board district kala be ano yaka, banmi no na ketiga jaka. Handai kakong bindas kala ong bakan pendem, balada kira syapatok ru kan syak tangan bet haduk ban urlong kecing dawa. Kinong yalam jung ini kiseng kilaya kendu ya kakong bindas im hakatika jaka ban aimen sim ya kan sinjam bakala shim ban raikut ban syak tangan haban dayap lada ka sorkar kam le ya ketika surok kebala pensok sat ya kalai kawan jung kipat ba. Kila ong baka jingya ki jung ke bindas im kalong ke badai bat ke basyong nong rim bat kumta nakaliang jongki ki ai ke jingkersyan. Kila ong baka board district kadiban ailat ya ka bat ke parti ru kan don ringkat bat gajing dawa jong kakong bindas im. Anne kiwan ikim sya isu bangin bangan syong anne. Dia ngana kalian jonga ken bangan ala keren ngadu basdang ane bentang ada keren bekaju basur. Lada ki kuat banyak keren batnya. Hakini kisni nadu kapor ke bangan ala tenu kon dia. Kila dia ban dia keren batnya. Lada ki kuat banyak keren batnya. Agano kadur. Kila dia ban dia keren batnya. Henry hakikat do kenisni ki balalek. Umdan ba pensnga biar katu gesici ke bang ngapha. Umdan ba pensnga biar katu media ke bang ngala keren. Henry hadu kan ikas ni hadu pengalawan syong hang ne. Ki om bangan ingin nang sya coba syong ne ingin nang sya. Pim yo ka permission ban syong hang ne. Ki khang yang hadu pengala poeng ne. Tena kalian jonga nganom la ban yang ong map madam nganom la ban yang ya kata ka pati. Pim sya ban syong ina. Namar banga sisin mengala syong. Ban ong ba nganlek paying klam yo ya ke jing pensyai ke bati kena ngatuan. Ban ngan syong hero ke ong ba yan kemli seberang yang kim ngim sya. De alada kim sya. Penga dia nga hakano ke kendon anjung ki. Setiap dia ngapa tok. Nakulay ban le sya patok nakabenta ka jing biat ka jing biang nakabenta ka jing mento jong pat ba. Kamdi na kabenta ka kamying junga. Kamdi na kabenta ka junga simen. Ngawan bed na kabenta pat ba. Ngawan kum kari pat ba simen. Bat ngawan ru na kabenta jong pat ba. Deset dia ngapatok, hapatok hinset dia ngarungangan syat ngan hang ta patok.